ini kita di puncak. Ini kabut guys. Ini kabut semua. Kabut. Ini puncak nih. Genting Airline. Oke guys. Ini nggak nampak apa-apa ini, semua kabut. Kami di atas awan guys. Berjejer. Nah. Ini tempat ini. Nah ni ya, nampak kan? Everyone's watching, screens in the whole game, you can't call this an over. The match is on, you feel it. You got the shirt to wear it. When you lose, get up, oh. And when you want, shut up, hey. Come to do, come to the World Cup is in Qatar. Guys. Ini namanya nih. Puncak Genting. Luar biasa. Siap. Lalu kita telusuri puncak Genting. Wis. Iya, ini satu. Tangganya sak semen nih. Lantas terus. Siap. Wah, tinggi nih. Nih lihat nih, ini ke atas puncak Genting, jauh luas. Puncak Genting, berkabut, guys. Oh iya, luar biasa nih. Kita naik terus, kita tinggi nih ya, tiba nggak nampak apa-apa. Ngos-ngosan yang gitu, dia tuh hantu di bawah. Nah, di sini kita foto. Ini guys. Puncak.
turun. Ini luar biasa juga. Oke, kita menelusuri turunannya. Di puncak Genting. Ada tempat sholat. Puncak Genting. Oke. Mantap. Ayo, cepat. Cepat naik tu, naik. Hai. Hai. Oh, mak tu lihat tu, mak. Lihat tu, ada kedinginan. Nice. Mantap. Puncak Genting. Siap beres. Wah, tu. Wah. Ini sedang berada di puncak Genting. Mendaki dia. Lihat sarukan ni. Kalau gua kerja tu. Curam kali, guys. Curam ke bawah. Dengan pegunungan. Ini pegunungan. Pegunungannya tuh pegunungan tuh berbaris. Ini pegunungan semua. Kita di puncak Genting. Ya, kita ini di puncak. Iya. Iya, mulai ya. Mendaki dia dua. Mendaki. Ya. Oke. Cepat. Mobil tu, jalan. Langsung bisa dimakan. Puncak ni, pegunungan. Oke. Kita berada di puncak Genting.
Dua ranting naik. Yes. Ini kali ini. Tuh di bawah tuh lihat. Iya, hadir. Puncak Genting Airline lah. Genting Airline. Kabut. Selamat datang di Kabupaten Kayu Luas. Wajar pun pendamping.